Dang step ngap hadin palas dang ban mi kesngi las dang ban lum ya kitum kitam ban nang ta bade ni pilot jungi ulas dang ban start biang ya ke engine ban pensyang biang yang i sa combustion ta hakapor step te de hakani kapor kaba nidang yat kai artan bat la serve ru ya ke breakfast jungi na ka banta ban yo ya ka jing bam step te kumta kani ko journey kalong shisha ka ban sa jingkan mau haka jing im ka jungi. Hi everyone, te menta min check out no naganika boat te ayo tiap habro simit te ke experience kalong excellent kabam do kabang te nang tapade yo tiap ha kaling do kendiat ke ki damien te long bukan oi tia te kalong ke ka ba semua komen hadu kata-kata ba yo ban experience bandan hane po kerela badru banyo bansa akan neka LP Boat House dengan wish banget kit yang ya pi baro ke bape jika neka biro basisin kesni tiru pinyo ya kaban ban experience ya kan neka ju kaban ngalayo ban experience ban kermen ba indan apa ning kemer pokok bakia basai baklan bahaga kamai bahaga ji yo kamai sibon bat usnam kamai masuk bakmen ya pi baro kuble sibon. Thank you. Hadin bakapor check out jangi kalapoy bat ngilahab ban penkeriano yaki tum kitam ke jangi chaka way pat kalieng ka bakamrit ban ibu no ingi shakarengkau te ngalayo ya kaban keren ai kuble ya u driver bat ya u helper bat ru ngalayo ban rakti ban ong tata ban nang bha kamai nang bha kaji haunus nang thamai yakini arngut iblatik heringi akali kali.